Wow, you're looking sexy. Thank you, Sir Raj. Nice body. Thank you. Alam ko na. Alam ko na ang steak. Oh. Thank you. Thank you. Lima, ano. Ako nag-ino. Ha? Ano naman ako? Alfonso. Nag-iilan ka? Sarap may Alfonso hen. So you do what you do? Matagal ka. Matagal ka. Nagtagay na pati. So you do what you do? Upat, lima, uno. Thank you so much for watching. Hadlang people in the house. Ang ilaw na maliw. Thank you so much for the likes. Ha? Ni mama daw. Oh my God. Dito daw pa rin. Nahod mo? Aray. Ang cellphone ni mother. Ano? Ang cellphone ni mami. Ang cellphone ni mother. Mas mo lang dito. Come on. Ano lang yun doon? Tawagin daw. Kaya nagtutunog ba gayad to? Pag tatawagan. Ha? Oh, may nagre-ring. Ay, adto. Hello, test mic. Hello. Kaya na din. Thank you. Hello, everyone. Thank you, 2 million. I'm alright. I'm alright. I know I'll
this way again. Hold on. Sir Thomas! Hi, Sir Thomas! Sir Thomas from Denmark. I'm fine. How about you? How about you, Sir Thomas? I'm fine too. Okay. Alin mo na yung alin mo ang Bicol as. Yan mo na yung tatawa na. It's so hot here in Denmark now. Ah, why? Here, warm weather, good weather, not too much hot. Good weather here. Bias, wala na magkatuloy ko ka na. Aris na lang, okay ka lang na. Hindi alas ka na mauli. Okay ka lang dito. Kailangan eh. Balik pa. 20. Oh, not too hot. My God. 20 here is cold. Parang ay. Hindi alas ka na dito. Not, yes, 25 is good weather. Sino ang nagpapito na parcel sa Not hot. That's not hot. Ikaw ang nagbayad sa person. Kaya ka? 90. Movie. Hindi na rin ito na yung parcel. Bili ng kapta. Yung bayad. Ano na, ako nagbayad 35. Paghapon, may nag-bigta. Hindi na, kay 280 na eh. Yung bayad. Anong katong kukunda? Ay, ano po? Ayan? Guyabano. Yes! Tutong na dito ka lang siya. Okay ka na. Somebody who can love me like no one else. Okay, Pinky, wait po. Sir Thomas, wait. I come back. Wait lang. Let somebody together.